Wong demen bisa kawin karena cinta. Bundai Alif sayang sing paling eman anak Bundai Alif Iya anak Igana. Kilian ning lagi waktu semangat dodong luruan bari guyonan Hewan boros, sampai patir. apa menih Bos lu mana? kasih sayang kurang apa Bundai Alif semene sayangnya Kacil suwun Abredi. Sumangga arep ngobrol dikit mah. sekian sampean sifatnya siji damaning kula orang kaya Udah iya bengi anakku. apa menih kasih sayang karena cinta pamoy Alif senok emang
Wes monggo Bener-bener dikembalikan. Borongan ya per.